Bayap ayabak po kay kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banala misa para king piyesta ning Nuan a Birhen Maria Karin Lourdes at World Day of the Sick. Iyabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Alice Magno, Amelia Bonifacio, Annelyn Miranda, Arnold Zabalia, Carmelita Milet Vergara Ocampo at ingkayang familia, Dalia Dizon at ingkayang familia, Emily at Annalyn Pare at ingkayang familia, Erlinda Garcia, Estrella Zabala, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Maria Venus Valencia Castro, Marisa Tulabing, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abella, Mariel at Nimrod, Myrna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy, Ding Pamilya Tulabing. Para king kayadwanan ng Asunsyon Sampang, Abigail at Nico Pangilinan, Ring Pamilya Anisete, Ring Pamilya Bonifacio, Danica Lakayanga, Donald Paul Dizon, Ring Pamilya Estrabilio at Santos, Pamilya Isip, John Kenneth Nuki at Valerie Apol Balagtas, Lenny Papio, Lita Guanlao, Myla Victoria Amorao at Ring Pamilyang Manabat, Marciano at Clarita Arcega, Mirasol Ahos at ingkayang familia, Pamela Nicole Pelayo, Rolly, Franz at Jerome Isip at Vincent Christopher Pare. Para king Aldoning Kebaytan ng Maria Lourdes Sobel Sagum at Chan Lee. Para king Malagwanang Kapaldanan, Angelita Valencia, Agripina Makalindong, Angel Basilio, Angelina Pelayo, Angelina Pelayo, Brother Bonnie Ganya, Cons Quizon, Donna Katakutan, Esperanza Torno Cortez, Evelyn Dongka, Fernando Manabat Sr., Flora Quizon, Florencio Garcia, Fernando Dabu Jr., Herna Sampang, Helen David, Herbert Bais, John Vincent Lopez, Julieta Balagtas, Kay Gonzalez, Kenzo Miguel Policarpio, Lourdes Yuzon, Michael Bulaon, Orlando and Jonas Manarang, Orlando Serrano Sr., Policarpio Manabat, Renato David, Rosario Caingat, Rosita de la Cruz, Victory Nagalang, Winnie David at Bea Mercado. Para king Kaladwanang Jose Mamerto Benedicto, Ranilio, Leonila Roberto, Remedios, Carolino Felisa at Isagani at ding maldang kaladwa king Purgatorio. Ingke katamo pong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Joseph Mary D. Bakay, ing Station Administrator ning DWBL 91.9 Red FM, ing radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe ta... Banatuan mo, King Diyos, kekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Amen. Ing grasya ni Ginotang Jesucristo, ing luguting Dios, at ing sala ning Banal na Espiritu, manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Maya pa abak po kay katamungan. Maya payabak po amo. Kaniting kayaldawan na abayan naya po ing mabilugas ng Iglesia Katolika, king kapiesta ning Nuan a Birhen Karin King Lourdes. At ini metong ya po namang aldo agaganakantalangan,
Aking kakatang panalangin din kakatang kapatad na masakit. Kambe ng Maria, induning Diyos, at induta mo naman. Panano na siya ng lunos, pakalulu, at kapaldanan ng Diyos, tanggapan tamo, king kayang grasya. Ginoo ikayng ginawa king Lourdes, meto nga sentro ning debosyon katoliko, kete king yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo ikayng matulang papakit, pasibayo ka rin Lourdes, king kekang upaya, pakalulu at kayapan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikayng pepas sigla, king kasalpantayanan kaling Lourdes, kapamilatan ng Birhen Maria, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa mayupayang tutu, pakalaluan na katamo, patawaran ka rin kakulangan tamo, at iuli king biye alangang. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ting pakalulu, pagmasusyan miya ing fiesta ng Maria, ing alang bakasanan ay enduring Diyos, sa pandakesana. Isayas. Makisan metong ko king tulaning Jerusalem. Magsaya ko para keya, ing Jerusalem. Magsaya ko para keya, ikong sablang malugod kaniting syudad na. Makisan metong ko ngeni king keyang tula, ikong sablang menangis para keya. Ikatulayo, ing pangas sa plalana, anti ing bingot, king salunang induna. Ngana ning Ginoo, iyatad ko keka ing alanganggang pangas sa plala, ing pibanjan ding bansa magus keka, anti ing ilog ae kakati. Mangari ka king bingot, apasoswan ng induna, kikilikana, at sisesen king mitmong lugod. Nung makananong pamatulane ning meto nga indu, ing keyang anak, makanyanda kang pamatulan, karin king Jerusalem. Potang akit mo ng malyari iti, tumula ka, pasig na nga na ka, at dinan masanting apami ka katawan. Abalo mo kanita king ako, ing Ginoo, sasaupan ko la detang mamintu ka na ko, dapot papakit ko, ing wako, karing kalaban ko. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ika ing kasakdalan ning dangal ning kekang lahi. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Minuan kasa o indukong pakamalan, panwanan na kasa ning Dios akakatas katasan. Maygit ka ring sablang babayi ketiking yato, at mipuriya naman sa ing Ginong Dios, ing miglalang king banwat yato. Ika ing kasakdalanan ng dangal ning kekang lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao, nune iti paganaka, kapilan man karela ing upaya ning Dios aginuta mo. Ika ing kasakdalanang dangal ning kekang lahi. Ing Dios ipagkalugna sa kapilanman, ing ika mirangal ka, at miyablasanan karing kalam, antining emo pikabiyang ing biyemong sarili, king oras ning bansa tamong tsu makalupase. Ika ing kasakdalanang dangal ning kekang lahi. Parangalan tayo ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pa balita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Mika kasalan ka rin ka na Galilea at yung ka rin ing ima ng Jesus. May kumbirayan naman ni Jesus at din kayang alagad. May kisan ing alak. Inyay Mariang ima ng Jesus, sinabi na kaya paltan lang alak.
babae nga nang may kibat Jesus, paboren mo, ing oras ko pa dinatang. Nga nang sinabing imana karing ipos, daptan yu, ing nanumang sabyan na kayo. Karin ating ana matapayan, ing balang metong kareti, mikakalaman niyang 20 o 30 galon adanum. Makasadya reting tapayan para king seremonya ni pamaglinis daring Hudyo. At sinabi ng Yesus karing ipos, kapnuan nyo lang danom ding tapayan. At kipnuan dala ang kaking labi. Kay ba't nanitang nga ng Yesus karela, ngini sumalok kayo at idalayo king manibala kaniting kasalan. Inya delara king manibala king kasalan at tikman na ing danom amiging alak. Nabalon ning manibala nung nukar inibat ing alak ay ito. Tapot balura ring ipos asinaklo king danom. At inaus ni ning manibala ing lalaking kinasal. At sinabi na kayo, kaugalyan ing iyapag mumuna ing manyaman na yalak. At nung dakal na laainom ding bisita, kanita pa iyapag ing lalong may na klaseng alak. Tapos ika tauli mong lege ing manyaman na yalak. Iti milyari ka rin ka na Galilea, yung minunang mala, adepat ng Yesus. Karina pepakit, ing kayang kayo pa yan, at iti meging dalan ning pamaniwala ra, kaya ring alagad na. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pa abak kay katamungan. Maya payapa po ano. Narita pa pong sinimba, lalong-lalo na po kaya ng kakatang Archdiocese Shrine, patalastas kaya po. Uling nandin na kapag misa ko po ka rin, at talagang overflowing na rin tao. Akit mo na ita mo, lalong-lalo na kaya tiking Kapampangan, hanapin itang kanta, Balayan Malugod kang Maria. Talagang kaluguran tayo po, ingindong Birhen. At metong yang patune, ining fiesta ng iti, po, marakala devotos at devotas kay katamong patulunan ing na nuan Birhen karin king Lourdes. Siguro po mapila na reflection tungkol kaya ning kakatamong pagmasusyan kapiesta ngayon. Mumuna pong dili, in kakatang gospel, it's all about the wedding in Cana. Balo tayo po ining king ebanghelyo ng Juan, yung mumunang diling milagrong gawa na ning kakatang Ginoo. And I think we can identify ourselves with this particular gospel reading. Bakit? Siguro kaya kayungan, reng atsukening studio, ang po reng manalbe makirandam, itamungan po, atintanangan karanasan, kakapaltan. We run out, hanapin, of something very siguro, importante kang biyata mo. Marakal kaya katamo ni kay, kakapaltan tampera. O yan tayo mumulang dili. Kaya rin marakal kaya katamo. Kaya kakapaltan kang siyanan. Kaya kagigisan ng kang tiyaga, pamanintindi, kapakumbaban, pasensya, pamanupaya, karakal ng kaya po. Tayo po ay talagang natutuyo, nagkukulang. There is a book by Father Thomas Green, the famous Jesuit scriptural writer, yung libro niya, When the Well Runs Dry. Pwede ba yun, Father, yung balon ay natutuyo? Hindi ba ganyan tayo? Kung minsan, there is spiritual dryness. Nagkukulang ng kay kakapaltan tamo. And most of the time, pota pong kakapaltan tamo, ayan, manintun tamo, tao o lugal, anong pwede tamong saklo, itamong kagagisanan. I think just like waring water station, refilling station. We need to be refilled.
uling itamongan po akpen na kay we run out of water, our spiritual water siguro, at nawayampin, kailangan somebody or something should fill the void, the emptiness there. At ini po impuntunan ng kakatamong ebanghelyo ngani. Ating kakapaltan na kailangan kayata mo munta, no? Metong yapining bala mo refilling station tamo. Pero ini refilling station, it will not run out of water. It is actually the living water na kailangan tamo king biyeta mo. At nino ya, Jesus. Pero nino ing mag-facilitate. Walang pinkepaltan la. Makarinay ni. You just imagine na kakasal ka, potang kayo sabihan da. Wala na pong pamangan. Makapila na pa rin taga Bright FM. Alala pang ikuang pamangan, ginuko. Kung magwala yan. Diba? Makarinay ito. But look at the instrument of God. Ihapin ang kakatangin dong birhen. Just like a good mother, at yung intuition, potang yung metong ima, nang kaya na pa sasabihan ng anak, pero makarescue na yung tambing. At makanyang yung dong birhen tamo. Metong yung ima, antindyana. Kitang potang mangailangan tamo. Antindyana, potang kakapaltan tamo. Potang masakit la pure ng anak yun, makanyan. Diyan yung kaya na magsalita, pero nung nanin panandamanda. Yapin lawen niya po, iyang balang mag-facilitate. Pero aliwa, iya yung living water kani. Pero yung migdala, karening, karening ipos, king kakatang gino, uling itapin. Kaya paltad lang alak, anak yung gino. So, dinapit na la. At ini po yung siguro mo munang diling message ng Lourdes. Lumapit tamo king indong birhen. Uling antindyana. Ring mupunta po king France, Lourdes France. Then pupunta king shrine, karening devotees. I am very sure, kakapaltanda. Yapin sasaklula. Ini aldong iti, lalong-lalo na po kareng masakit. Mag-refill lang si kanan, mag-refill na pong kapaldanan. May kadlunos at pakaluluking Diyos. Uling kakapaltan la, kening makanya nakabilyan da, ng kakatang masakit. At Maria, wani po, iya ang maging instrumento na ng Diyos para magus, itang kasaupan na kailangan tamla na pureng masakit. At yung pingasabihan na po, the son cannot refuse the mother. And I think that's very true in the case of our Blessed Mother and Jesus. Lawin mo, hanapin ng ginukene. Babae. O paborin mo yung oras ko, pamandi na tangi. Bala mo mapupwera sa yung ginukene. Pero, did he refuse the mother? No. Nagawa ng ginuko. Ayapin totoo ito. Yaan po ka-powerful in intercession na nagkakatangin ng birhen. Patsali napit tamo at ikit na yung pamangailangan. O ini po, the son cannot refuse his mother. At pangadwang punto, so iya pala yung instrumento. Iya pala antindyana. Yung kakatamong sitwasyon. Kalupa na ning metong ayma, ako pen. At kay ba't, o ini po yung masanting dili na meging bunga ni pamaglapit. Uling atin yung sinabi, Maria Kenny, na siguro o ini po muna man. Nung kakapaltan tamo, pala mo sasabyan ng Maria kaya katamo mo rin nanano ini. Daptan you, yung nanumang sabyana kaya kayo. Do whatever He tells you. At nano yung buri na sabihan ni among? Obedience. Trust and obedience. At makanyang pinatingaan na matapayan, hanapin kaya At lawen nyo la po, 30 galon sa tana mo, di karakalin Pero nano sinabi ng Jesus, kapnuan nyo lang danum, ding tapayan. Siguro rin ng ipo sa rin, if they do not trust the Lord, and they did not obey Him, it doesn't make sense. Tawari mandilo kepo, ana siguro, o danum Ikay wari, minum kayong
pilang litro, galon na danum. So it doesn't make sense. Pero, that is where trust comes in. Diyan yung munang kayantin dyan. Ne? Pero patsati paran mo, ne? At may mintu ka king kaburyanan ng Ginoo. Miracles happen. At totoo po yan. Yalawin nyo yung malalyari king Lourdes, Francia. Yan, Bukare Marakal at devotis na nipuning kaya katawang na Birhen ng Lourdes. Eda antin dyan. Marakal ng kay physical healing. Diyan rin doktor ng kay karakalakaso. The medicine, there is no explanation. Ng kay kareng cures. Na po ng Lourdes, France. Po. O yan, tiwala. You cannot fully understand what is trust. Yapin to. When we surrender, in spite of the fact that it is not clear to us. Pero keng tiwala, kalupananing danom, maging klaro ya. Ing danom ning biye, karetang kakapaltan. At lawin niyo po, maminto. O ini po. And I think this is the deepest level of faith. Ing kasi kasalpantayanan na yatang maniwala ka. O, pwede yan. Magtiwala ka. O yan. At itang maminto ka. O itang mas malalam. At o ini sinabi na kang Maria. And, o itapin, may mintula. At kaya itang pamamintuta mo, mo pa magtiwala, no na pamaminto, miracles will happen. Because, balota mo po, diyang ing anghel kang Maria na alang bagay, na apapalyarian ng Diyos. Bistat man ng kay masakit, imposible, etamuantin dyan, but there is someone who knows everything. There is someone who can do everything. At iya po, hanapin kayo na kakapaltan. Yang source, yang panibatana, nining danom, amakabye, lunos, pakalulu, at lalong-lalo na kapaldanan king katawan at king kaladwa. Mamintuta mo ating Diyos, magmilagruya, king kakatang biye. Ating kung nga na kang metong astorya, ating kanong metong atao, talagang desperate siya, uling mantun niyang alawang obra, may gleopia, pila ng Domingo, kaganakanin yung pamilya, potang makanyan, talagang tuliro ka. Kakapaltan niyang pag-asa, gana-gana. Nanong yung dulop kayong isip na. So, he went and visit the church. Para mga di. At sinabi na kayong Ginoo, Lord, soban mo ko wag gini. At kung kailangan pa ka na pamilya, bata namin lako kayong obra. Ala kong kabiyayan right now. At balo mo yung akong pamangailangan. Manyawa diyang saw. Po. At kababra, kayong pa mga dina ka, ating migsalita. At it is the voice of God. At nano sinabi na ng Ginoo kaya na, sumaup ka. O yan, sumaup ka. Help. Kaya bata, bala mo, it doesn't make sense. Iyang papasao, potang kayo sabihan na ng Ginoo kayo, ikang sumaw. So, he does not understand. Sumahap ko, Ginoo, ako pong papasao pa Wala yung miglalaway, yan yung kain na ng pisamban, yan yung compound na ng pisamban. Kaya pala lele ng pisamban, yung marakalataw, napansinan, uling pintuliruya. Bating soup kitchen. Botaga lang, yung sasabihan ng Ginong sumaw ko, Pero, may kisaup yung mag-serve, karetang papakananda ka rin. Until finally, tapin tunggal dita ka, kanya man pala yung feeling na makasaup ka, diyang mangailangan ka. So, everyday, gawa na mo ito. Na sumaup yung karetang makanyan. Yan yung soup kitchen, kaya taking parokyang ito. Until finally, after couple of days, oy ni na yung milagro. At na yung milagro milyari among, buri yung abalo, sabihin ko kayo, oy ni, bandang tauli, ating yung meet ka rin. May itong yung makwaltang, mig-volunteer mo naman kitang soup kitchen. At ating yung kumpanya,
at nangakilala ni katang karakter. Makailangan kang obra. Matuling, ikit na. Nini makimadiki ang kumpanya. Masipag yan. Sasahod pa ni karanggapan. Dinina na yung obra. Doble pa. Ketang dati ng tatanggapan, ketang metong nga kumpanya. Lawen mo. Ing Diyos, saya kakapaltan. Importante diyang etamuan tin dyan kay magtiwala ka mo. At aliwa pa ito, maminto ka. Ati Maria, yung instrumento na nga kung Ginoo. Para yung milagro ngayon, malyari, kaya katamungan, kakapaltan. Ito po yung mensahe para kaya katamo, kaniting masanting at maulang kapiesta na po, ng Nuana Birhen Maria, karin King Lourdes. Kaya katamong Indong Maria, lumapit tamo kang Jesus. Iya ing panibatanan ng mabiyed danum. At ban kanita, ing kakatamong pamagtiwala at pamaminto kaya. Ing milagro, ing maragulatanda, ing lugod, apakakit na kakatamong ng Ginoo. Tune, maral, karing kakatamong mabibiyabye. Bakalad tayo po iti, at manano na sana yung kakatamong debosyon king Indong Birhen, lalo pang mipadalaman, ganing aldong iti, at karin parati patamong lalapit, magtiwala at maminto king kayang anak, ni Jesus. Amen. Ing Diyos siya ing memili kang Mariang Indo ng Kristo, baboring sablang lelangan, karimbanwa at keti king yato, nga tamong manalangin, Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Itangan po. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ipaning sablang pakalulo, pasalamatan da ka, king pamamyemo kang Maria, bilang kekeng Indo at uliran. Papagbanalan mo kay sana kapamilatana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilatan ning grasya mo, pekisabi ng Maria king anak mo, ing saupano ring mangailangan, karin Lourdes iti daraptan mo. Antimurin, saupan mo sa ring sablang tapat keka. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilatan ning upaya mo, lilungane ning banal na Espiritu i Maria, at kigline ing metong apungol alalaki, kapamilatan na ipagkalub mo sana kay kami, ring bunga ning banal ay Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginong Diyos, binyemo kang Maria, ing tetagan talakad lalam ning krus, at tikman meng tula, king pamanyubli ng mebye ning anak mo. Kapamilatana, saupan mo kaya sana karing kekeng kaligaligan, at patatagan mo ing kekeng kapanaligan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasan na paralada ring kakatamong talapagkaramdam king radyo at talapanalbeking online streaming at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese. Iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong mayangon na bye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. O Diyos, sa pagmula ni sablang kaligtasan, ipagkalub mo ing papuri ke raka aldoldo kete king yato. Ban ing kekeng kapurian, ing maging alang patlud at dalit ka rin banwa. Bibili mila arapan mo ring kekeng kayadwanan, ipagkalub mo sa po kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid, man ikakatamong daon, matanggapi harapan ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karenggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King ikasaplala mo at ding mabilog ng banal a kapulungan. Huwag pamimigla lang impangabait ng Kristong kaya kang anak, lalo ng pepa tibayan ing lugod ning indung Birhen Maria, keka at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Baboning kay kaming kainan, ipagkalumusa kay kami, ing tetaganing pangatao ng Kristo, ikabusta kay sana, king sablaming kasalanan, at gawa mong karapat dapat dating kay kaming ayin. Itiyadwan mi, king kapamedatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimuri. itasyo rin pusoyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, at purian da ka paulining ke kang kalam, kabang pibulbulayan mila, ring ke kang banal king ligayap. King pamagmasusi mi king kapigaganakan king Nona Birhen Maria, makapasubali ming tula, ing kablas miya, ing dalit ng kapasalamatan. Mo na anong kapangmulalan, intepatan mo mabilo kayato, ding sablang dekas lahi, tikmanda, ing degulan ning kekang lugod. Inyang belikdan me, Maria, ing pakumbaba mong talasuyo, iningat meng magingindo ng Heso Kristo, akekang anak, at gawan mi, at ginumi, ing talapagligtas ning meto ketawan. Kapamilatana, ring anghel, karimbanwa, yayampangda, ing karelang panalangin, ing pamanyamba, kabang masayalang arapan mo, manggaman king alanganga, misugesa, ing siwala mi king karela, king matungumperang dalit ning kapurian, layon makyabe kami, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Nanganwan nga indaratan, king laguning Ginoo. Nanganwan nga indaratan, king laguning Ginoo. O sana, king kakasan. Tunay kaping banaloy pa ika, impandibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi. Pabanamo sa tawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, king wane ing tinape. At pepasalamat siya kay kapiraso ne, binyene, karing kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiya, ing kanakong katawan na midaon, para kay kayo. Makanya mo naman, kay ba't ning apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis ka rin kayang disiplo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakon daya, ting daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa walang tao, banketa, may patawaran da ring kasalanan. Taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Nangini ganakan mi o igpa ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ng anak mo. Daraw miya keka, iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impapadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagkamua mo, kingi kaming ansa ng makisulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming antigmetong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mo makalaghanap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambining kay kaming Santo Papa, Leo kalabing apat, Florentino ing kay kaming Arsobispo, Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kay kaming kapatad, aminuna ng pepainawa at manayang subling biye. Lalo na po rin pangadimi kaniting misa at ding maldang kaladwa king purgatorio. Pakaluluan mo kayangan, agawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya berang Maria, Imbirhen, Induning Diyos, San Jose, akayang esposo, ding sablang apostol at banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kay panguyupain tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Bilang anak na ning Diyos at anak ng Maria, mausta mong ngeni kay malugod tangig pa, kareng amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok. Malukod mong ipagkalubing kapayapaan, king panaud mi, man king kasopaning kay kang pakalulu, parati kami may kabus, king kasalanan, miligtas, king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Yesu-Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapaan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapaan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kakulangan, manilawin mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia. Pamayapan ang pong bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At keka antimurin. King mipulong tula ipakit idake tamo ngeni ing lugod at kapayapaan ng Kristo. Peace be with you kay kayo. Cordero ning Diyos, amilala ko, kinasalanan niya. Pagkaluluwa
Kaluguran ko kapatado, ini ing ginutang Yeso Kristo, ing Kordero ng Diyos, ing anak ng Maria, ikamanong bi katawan tao. Mapadatangin ita makasadyang tanggap kaya kaniting banal a komunyon. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan tayong Kristo, sa sadakatasan na kimbiye, halangang ka. Amen. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ng spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka, dapot paulina ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo o igpaming malugod, ipagkalumosana kaya kami ring sakramento ning alanganggang kaligtasan. Aparang alamiya naman sana, ing kapigaganakan king indu ning kekanganak, makapagsaya king labis-labis mong grasya, at apagtamasan ing alang malit mong kasaupan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan ako po ning Diyos sa mayo pa yung totoo. Ingig pa, ing anak ating banal Espiritu. Amen. Umen akong eniking kapayapan, mipnong tula, king saup ning Ginoo, kapamilatan ning Nuan Abirhen, Karin Lourdes. Salamat King Diyos.